Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko ugira amanya tubategura ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho. Amakuru yacu uyu munsi akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Musonera washakaga kuba depite akaba yakatiwe gufungwa imyaka 20 ahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba mu karere ka Muhanga rukaba rwakatiye Musonera Jerime igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo kumuhamya ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Urukiko rukaba rwategetse Musonera guha umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 indishyi za miliyoni 50 y'amafaranga y'u Rwanda. Musonera yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku itariki 21 Kanama mu mwaka 2024 akekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo gihe akaba yarashakaga guhatanira kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Umuhanga yemeje ko gutwara Kabuga Felicien mu ndege yihariye imucyura mu Rwanda mu by'ukuri ngo nta ngorane zirimo. Ubushinjacyaha bukaba bwajuriye igihano cyakatiwe Karasira Aimable. Kimwe n'ibi ngibi tutagarutseho muri zingo z'ingenzi byose nibyo tuje twarangwa muri amakuru yacu nkubitsa ko nibwo mbere kuri YouTube channel mutakora subscribe rebo hasi ukande subscribe ndetse kandi kwikanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nongeye ndisere mumuza mbaye ikaze mu gihe kuri. Musonera washakaga kuba umudepite yakatiwe gufungwa imyaka 20 ahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba mu karere ka Muhanga rukaba rwakatiye Musonera Jerime igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo kumuhamya ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Urukiko rwategetse Musonera guha umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 indishyi za miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Musonera yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB tariki 21 Kanama 2024 akekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo gihe Musonera yashakaga guhatanira kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. RIB ahangaha ikaba yasobanuye ko yafunze Musonera hashingiwe ku iperereza yatangiye nyuma yo kwakira ikirego bamushinja kuba yaragize uruhare mu rupfu rwitwa Kayihura Jean Marie Vianney. Uyu nguyu akaba yariciwe muri komine Nyabukenke mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Urwego kandi rwanasobanuye ko ubwo Musonera yabazwaga iki gihe yemeye ko yajyaga kuri bariyeri zicirwagaho abatutsi mu 1994 ndetse kandi ko yemeye ko Kayihura yiciwe ku kabari tariki 10 Nzeri 2024. Urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba nibwo rwategetse ko Musonera afungwa imyaka 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zagaragazaga ko Musonera ashobora kuba yarakoze icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubwo rero nibwo Musonera yajyanywe mu igororero rya Muhanga. Ubushinjacyaha ahangaha bukaba bwasobanuriye urukiko ko Musonera yayoboraga urubyiruko rwo muri komine Nyabikenke mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atunze imbunda ndetse kandi ko intera hamwe zanyweraga mu kabari ke zivuye kwica abatutsi mu 1994. Musonera ahangaha kandi yemera ko yatunze imbunda mu ijoro rimwe nyuma yo kuyambura umupolisi mu 1994 ariko ko mu by'ukuri ngo ntacyo yigeze ayikoresha. Ahangaha kandi Musonera akomeza avuga ko yayoboye urubyiruko koko ndetse kandi ariko akaba yarasezeye nyuma y'amezi 8 adahembwa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ahangaha kandi Musonera yavuze ko yabonye Kayihura akubitwa ubuhiri mu mutwe nibwo rero yahisemo guhunga kuko mu by'ukuri ngo nta mbaraga yari afite zo kumutabara. Tariki 23 Nyakanga 2025 urukiko nibwo rwategetse ko urubanza rwa Musonera rukomereza mu muhezo ndetse kandi icyo gihe byabaye rubisabwe n'ubushinjacyaha aho bwagaragazaga ko ibyo byatumye umutekano w'abatangabuhamya uhungabanywa. Ubushinjacyaha iki gihe bwari bwasabiye Musonera gukatirwa igifungo cya burundu Ibuka nk'umuryango uharanira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iki gihe yari yarasabye indishyi ya miliyoni 500 y'amafaranga y'u Rwanda.